Provinċja Dominikana Maltija San Pio V 1838-2013. Dan il-ktieb miġbur minn Father Bernard Caruana OP u Father Paul Gatt OP jagħti ħarsa lejn l-istorja u l-ġrajiet tal-Provinċja Dominikana Maltija San Pio V mit-twelid tagħha sal-lum. Dan sar fil-kuntest tal-kariżma tal-Ordni Dominikan imwaqqaf minn San Dominku 800 sena ilu. Il-ktieb huwa mimli b'ritratti u dettalji storiċi li jagħmel minn dan il-ktieb għodda utli ta' skoperta tal-kariżma Dominikana fil-Gżejjer Maltin u fil-missjoni.